mbasuze kembi furize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza mbahaye ikaze makuru yo kuri wa kabiri turi tariki 30 no kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 aje makuru twijemo kuri aya masaha agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira mu minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byahindutse mu gitondo cyo kuri uyu munsi hongeye kuramukira imirwano ikomeye ibitero simusiga. Turaza kunyarukira turebere hamwe uko ibintu byifashe kuva mu gitondo kugeza amagingo aya ngaya tuvugana. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo bakajije umurego mu bitero bongeye kugaba muri Rubaya ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira turebere hamwe uko ibintu byifashe muri aka gace kugeza amagingo aya ngaya tuvugana. Corneille Nanga, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo 23 amaze gusaba ingabo za leta ya Kongo FARDC gutera umugongo Tshisekedi kubw'inyungu zabo. Turaza kurebera hamwe imwe mu mpamvu aheraho hamya yuko abasirikare bakwiriye gutera umugongo Tshisekedi. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera tuze no kugaruka kuri inkuru ivuga yuko kugeza ubu tuvugana guverinoma ya Tshisekedi yahagaritse amateraniro yo mu ruhame ni mu rwego rwo kwitambika imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye turebera hamwe aho abihuriye n'ukuri, nyamara kandi hari benshi bakomeje kugenda abinubira iki gikorwa. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye kandi muri aya makuru muze kunyemerera nanone bagezeho iyi nkuru ikomeye cyane. Bwana Azarias Ruberwa muramuzi cyane, uyu ni umunyapolitike ukomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rero yanze ivugururwa ry'itegeko nshinga, nasaba ko Joseph Kabila ahabwa icyubahiro cye. Ni ibintu yakoze mu mujinya ukomeye cyane. Turaza kurebera hamwe bimwe mu bintu uyu mugabo yagaragaje neza byatumye abantu hirya no hino bavuga yuko uyu mugabo imikino ku rwe ruhande ari hafi 0%. Abasirikare bagera kuri 2 b'amapeti yo hejuru cyane mu Rwanda bamaze gusoza amasomo ya gisirikare mu kihe gihugu aya masomo bamaze kuyasorezamo. Turaje byose tubyinjiremo ku buryo burambuye. Inshuti bakunzi bacu rero mudukurikiye nongeye kubahaye ikaze muri aya makuru. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira ubuzima bwiza. Niba wamaze kugera hano unyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ntugende utankoreye subscribe, nubikora uraza kuba ugize neza. Nitwa Mukada, mwese mbahaye ikaze. Mu kanya gatoya reka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nongeye kubaha ikaze risesuye mwese rero, nizere ko meze neza kandi mukomeje kumererwa neza aho muherereye hose. Hanyuma rero twinjiye muri aya makuru ku buryo burambuye. Abantu muherereye mu gihugu cy'u Rwanda mwese mu bice bitandukanye mbahaye ikaze. Abantu mudukurikiye muherereye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika mwese namwe mbahaye ikaze. Ubwo ndavuga abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu gihugu cy'Ubugande, abari mu Burundi, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Sudan, abari Malawi, abari Mozambique n'ahandi. Tubahaye ikaze risesuye. Abantu mudukurikiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari
abari muri Canada, bari mu Buholandi, abari mu Bwongereza, bari muri Australia, bari mu Bubiligi no mu Bufaransa, namwe tubahaye ikaze. Twarabibonye ko mudukurikira cyane muherereye muri ibyo abice bitandukanye. Mwese rero ikaze. Mu misozi miremire y'Umurenge ahazwi nk'Abanyamurenge mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu munsi byongeye kuramuka bikomeye cyane ku bijyanye n'umutekano n'imvururu, kaba byongeye kugaragara ku buryo bukomeye cyane muri aka gace, nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice agera ku Ibendera TV yabitangaza. Mu masaha ya mu gitondo cya kare habyutse humvikana ibitero bivugwa ko byakozwe hifashishijwe indege zitagira abapilote zizwi nka drone, bikaba bivugwa ko byateye ibisasu mu bice bitandukanye by'ahangaha. Nubwo imibare nyayo y'abakomerekeye muri ibi bikorwa itaramenyekana ku mugaragaro, amakuru aturuka mu baturage baho aravuga ko hari umwana muto wakomeretse biturutse kuri aya masasu. Ibi bikorwa bivugwa ko byabaye mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi hamwe n'imitwe ya Wazalendo bakomeje kugaragara mu bikorwa bya gisirikare mu bice bitandukanye byegereye Minembwe. Kugeza ubu ngubu amakuru aturuka ngaha akomeza avuga ko ibirindiro bya FARDC bivugwa ko biri akazwi nka Puezero ariho harimo guturuka ibi bitero bivugwa ko birimo gukoreshwa ikoranabuhanga ya drone zo mu bwoko bwa kamikaze, mu gihe andi makuru agaragaza ko hari n'andi masoko y'ibikorwa avugwa ko ari guturuka i Karemi. Ni ukuvuga ngo ibitero bimwe birimo guturuka mu bice bya Puezero, ibindi bitero bigaturuka hitwa Karemi, ibindi bigaturuka mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Hari kandi amakuru avuga ko n'ubundi ibintu byongeye gukomera kugeza aya masaha tuvugana. Hakaba hari ibivugwa ku birindiro nanone biri ahitwa Bicumbi no mu Mikenke, nabyo birimo gusapotinga abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibitero byose rero ngo bikaba birimo guturuka hatandukanye byerekezwa mu Minembwe, bivugwa ko n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo kiri mu myiteguro ikomeye cyane. Bigaragara yuko usibye ibi bitero ngo hari ikintu gikomeye cyane kirimo gutegurwa, mu gihe abarwanyi batwirwaneho bakomeje kugenzura ibice byinshi bya Minembwe. Baravuga yuko n'ubundi bakomeje guhangana n'ibi bitero byo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko bakavuga yuko n'ubundi bakomeje gusaba imiryango mpuzamahanga n'amahanga gutabara aba baturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge bakomeje kwibasirwa n'ibitero by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mu yandi makuru aturuka muri aka gace biravugwa ko hari inka z'Abanyamurenge zibarirwa muri 25 zatwawe zigasahurwa, zikaba zari ziri mu gace kitwa Murutigita, zikaba rero zasahuwe zivanwe muri aka gace zikajyanwa mu bindi ibice byo muri Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu ijoro ryaraye rikeye amakuru avuga ko habaye ibindi bitero bya drone mu duce dutandukanye, harimo anahitwa Bidegu. Ibintu byasize impungenge zikomeye mu baturage, bavuga ko umutekano wabo ukomeje kuba mu kaga gakomeye cyane. Nanone kandi hari amakuru agaragaza ko ingabo za FARDC n'imitwe bafatanyije bagaragaye ku bwinshi mu duce twa Buhonde, ni hafi ya Mitamba. Hamaze iminsi havugwa ibikorwa bya gisirikare bigamije kugaba ibitero ku baturage bo mu gace ka Ndondo muri grupoma ya Bijombo muri teritwari ya Uvira. Ibi bivugwa byose biravugwa ko birimo kubera mu gihe muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi bikaba bivugwa yuko ngo byose bigamije
kubangamira no guhutaza umudendezo n'umutekano w'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi bikaba bije mu gihe abaturage bakomeje kuvuga ko bafite ubwoba bw'uko hashobora kongera kuba ibitero bikomeye cyane mu bice bituwe n'abanyamurenge, nubwo kugeza ubu ibintu bikomeje kugenda bigaragaza isura itari nziza muri Minembwe. Kugeza ubu ngubu aka gace ka Minembwe ni agace katuwe n'abanyamurenge gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Uduce tuhagize twa Indondo, Rurambo, Rugezi, Bibogobogo, Mibunda, icyo hagati ndetse na Minembwe n'uduce dukunze kwigarurirwa cyangwa kubamo imirwano myinshi cyane, aho izi mpande zombi ni ukuvuga uruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi batwirwano bakomeje guhanganira ku buryo bukomeye cyane. Ibi bice abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari bishaka kubura hasi kubura hejuru. Mu gihe amakuru yakomeje gutangwa mu buryo butandukanye, abaturage bo mu misozi y'Umurenge bakomeje kuba mu rungabangabo abategereje ituze n'umutekano urambye mu gace kabo gakunze kuvugwamo akenshi amakimbirane y'imirwano ya hato na hato. Bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, munyemerere nongere mbinginge mbese munkorere like kugira ngo Google nayo ibashe kudukorera recommendation nuko bakoze like. Niba ukunze aya makuru rero nyemerera ukore like, niba ugeze hano ari ubwa mbere uhageze unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Dukomeje n'aya makuru. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo bakajije umurego mu bitero bongeye kugaba mu Rubaya. Ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe y'inyeshyamba bafatanyije ya Wazalendo biravuga ko bongeye kugaba ibitero muri Rubaya, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho n'ubundi bitangazamakuru byongeye kugaragaza yuko hongeye kuba imirwano ikomeye cyane. Amakuru ava muri aka gace aremeza ko ibintu byakomeje kuba bibi kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje yongeye kumvikana mu gace ka Kabingu gaherereye muri axe ya Ngungu muri sheferi ya Bakunde ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Urusaku rwa za bombe kandi rwumvikanye mu masaka ya mbere, no kuvuga amasaha yo mu gitondo, bigaragaza ko hari imirwano ikomeje kandi ikomeye cyane. Nkuko amakuru ava muri aka gace akomeza bitangaza, rero imirwano ikaba yongeye gutangira mu gitondo cya kare, ubwo abarwanyi ba Wazalendo abashyigikiwe na FARDC bongeye kugaba ibitero bakabigaba icyarimwe mu duce twinshi two muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Igitero ngo cya mbere cyageze no mu duce tumwe na tumwe dutandukanye twahangaha, ni nyuma yuko n'ubundi hakomeje kugaragara imirwano ikomeye cyane. Uruhande rwa leta ya Kongo biravuga ko ngo rushaka ibi birombe bya Rubaya kukubura hasi hejuru, nyuma yuko n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ikomeje kotswa igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biturutse ku kuba ngo bababwira ko babagurishije ibirombe by'amabuye y'agaciro ariko badafiteho uburenganzira, kubera yuko aha Rubaya mwibuke agenzurwa na Alliance Fleuve Congo M23, kugira ngo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bemere aya masezerano nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kuba yigaruriye aka gace ka Rubaya, bityo bakabona gukomeza amasezerano. Bivuze rero ko ariyo mpamvu abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo kugaba ibitero byo kwicwa no gukira muri ibice bya Rubaya kugira ngo bahirukane abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Usibye Ngungu na Rubaya, utu duce twongeye kuramukiramo imirwano, utundi duce dukomeje kotswa igitutu no duce
duce twa Kasenyi, Ruke no mu nkengero zaho. Ni mu bice n'ubundi bikomeje kugaragaramo imirwano ikomeye cyane, aho abaturage bakomeje gutabaza bavuga ko umutekano wabo ukomeje kugenda awugarizwa, mu gihe n'ubundi imirwano ikomeje kuba myinshi cyane muri ibi bice. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, n'umunyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeza no muri iyi nkuru. Bwana Colonel Nanga yahagaze ahirengereye, amaze gutangaza amagambo akomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ni amagambo yo kuburira iki gisirikare, akibwira ko gikwiriye gutera umugongo Tshisekedi kubw'inyungu zabo bwite. Bwana Colonel Nanga, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo 23, aya magambo amaze kuyatangaza aho amaze guhamagarira ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC na polisi y'iki gihugu kudakomeza kumvira Perezida Tshisekedi. Avuga ko atakiri igisubizo ku bibazo byugarije igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ko ahubwo ari we wabaye ikibazo nyamukuru. N'ubutumwa Bwana Nanga yatanze kuri uyu munsi tariki 30 Kamena muri uyu mwaka, ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yizihiza imyaka 66 imaze ibonye ubwigenge. Mu ijambo rye, Bwana Nanga yavuze ko nyuma y'imyaka 7 ayoboye igihugu, Tshisekedi yananiwe kugarura amahoro no kubaka inzego z'igihugu, ahubwo ngo ibikorwa bye bikaba byaratumye ibibazo birushaho gukomera. Bwana Nanga agira ati nta gushidikanya akukiriho ikibi gifite isura. Felix Tshisekedi ntakiri igisubizo cyangwa se ngo abe kimwe mu bigize igisubizo, yabaye ikibazo bwacyo. Igihe cyose ikibazo cya Kongo kizaba kigifite ikimenyetso cye, amahoro azakomeza kutagerwaho. Yakomeje avuga ko igihe kigeze ngo abanyekongo bahurize hamwe imbaraga mu gukura igihugu cyabo mu bibazo. Ashimangira ko mu mboni za Alliance Fleuve Congo 23 amahoro n'ubutegetsi bugendera ku mategeko bitazagerwaho, igihugu kigikomeje kuyoborwa muri ubwo buryo. Bwana Nanga mu butumwa bwe kandi yabwerekeje ku basirikare ba FARDC na polisi b'iki gihugu, abashinja kuba bemera guhora basuzugurwa, kubaho nabi, kandi bamwe bagafungwa n'ubutegetsi bavuga ko abakorera. Yagize ati mwebwe ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na polisi y'igihugu mukomeje gusuzugurwa buri munsi, mukabaho nabi kandi mugafungwa mu buryo butari bwo n'uwagombye kuba umugaba w'ikirenga wanyu mu nyungu z'ingabo z'amahanga n'abacanshuro. Nimureke gukomeza kurinda ubutegetsi bwahagurukiye kurwanya abaturage babwo. Yakomeje abasaba guhaguruka no kudakomeza kumvira Perezida Tshisekedi, avuga ko niba bikora igihugu kizabibashimira. Nanga yanahamagariye abanyekongo bose guhuriza hamwe imbaraga mu guharanira icyo yise kugarura ubusugire bw'igihugu, kubaka ubutegetsi bugendera ku mategeko no gusubiza abaturage uburenganzira n'icyizere byabo. Avuga ko iyo ntego idakwiye gusigara ari ya Alliance Fleuve Congo 23 yonyine, ko ahubwo ikwiye gushyigikirwa n'izindi mbaraga zose z'igihugu. Aya akaba ari amagambo akomeye cyane ya Bwana Colonel Nanga amaze gushyira ahagaragara. Ni mu gihe igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kizihiza umunsi w'ubwigenge, ni mu gihe kandi Alliance Fleuve Congo 23 ikomeje kugenzura bimwe mu bice bikomeye cyane cyane byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, muri kumwe natwe muri aya makuru, n'umunyemerere dukomeje n'aya makuru
twongere tugaruke no kuri iyi ngingo nayo ikomeye. Guverinoma ya Tshisekedi imaze guhagarika amateraniro mu rwego rwo kwitambika imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu. N'amakuru agera ku Ibendera TV avuga ko guverinoma y'iki gihugu yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo amateraniro n'ibiterane bihuza abantu benshi mu ruhame, akaba by'umwihariko ibi bimaze kuba mu ntara za Kinshasa, Chopo, Uwere na Bauwere. Ku ruhande rwa leta ngo iki ni icyemezo gisobanurwa n'impamvu zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola kiri guhangayikisha inzego z'ubuzima, ariko kandi ku rundi ruhande hakaba hari amakuru avuga yuko ibi ngo bije mu rwego rwo guhagarika ibikorwa by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe bivuga ko ngo bari gutegura imyigaragambyo igomba kuba tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka w'2026, nk'uko byagarutsweho mu binyamakuru bitandukanye. Baribaza ngo Ebola ko yahereye muri Ituri, kubera iki utu duce twashyizweho izi ngamba cyangwa se twafatiyeho izi ngamba hatarimo Ituri? Kugeza ubu rero ibi bikaba byatumye n'ubundi bamwe mu basesengura amakuru ajyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibi bongera kubifataho akitso n'akabazo. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko gukumira amateraniro y'abantu benshi ngo ari imwe mu ngamba zo kurinda ubuzima bw'abaturage. Izi ngamba zikazakomeza ngo kubahirizwa kugeza igihe ubuyobozi buzabona ko ikibazo cyakemutse, akaba ngo aribwo bazongera gufungura ibi biterane bihuza abantu benshi mu ruhame. Icyakora iki cyemezo kugeza ubu ngubu kirateza impaka zikomeye muri politiki ya Kongo. Hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko igihe cyafatiwemo iki cyemezo ngo gituma hibazwa niba kitagamije no kubangamira imyigaragambyo yari iteganyijwe ku itariki 7 Nyakanga muri uyu mwaka w'2026, aho ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta ryari ryatangaje ko rizakora imyigaragambyo yo kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga ry'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Rodrigue Ramazani, umwe mu bayobozi b'ishyaka Mvori ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, yavuze ko iki cyemezo gisa n'igishingiye kuri politike kurushaho ko gishingiye ku mpamvu z'ubuzima. Yabajije impamvu ibikorwa nk'amasoko, amakoraniro y'amadini, ibitaramo n'ibindi bikorwa bikomeje kuba mu gihe imyigaragambyo ya politike yo ariyo ihagarikwa. Yavuze ko abaturage bafite uburenganzira bwo kwibaza niba aya mabwiriza adatoranyijwe agamije kubuza abatavuga rumwe na leta kugaragaza ibitekerezo byabo mu ruhame. Ku rundi ruhande, guverinoma ishimangira ko icyemezo cyafashwe kidafite aho gihuriye na politiki. Ivuga ko icy'ingenzi ari ugukumira icyorezo cya Ebola no kurinda ubuzima bw'abaturage. Iki cyemezo kije mu gihe impaka zishingiye ku ivugururwa ry'itegeko nshinga zikomeje gukaza umurego muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje gutegura ibikorwa byo kwamagana uwo mugambi, mu gihe ubutegetsi bwo buvuga ko gushyiraho ingamba z'ubuzima ari inshingano zabwo kandi ko zidakwiriye gusobanurwa nk'igikoresho cya politiki. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mukiri kumwe natwe muri aya makuru, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze no kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Bwana Zarias Ruberwa yarakaye cyane, yanga ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse yongera kwamaganira kure Tshisekedi, asaba ko Bwana Joseph Kabila yahabwa icyubahiro cye muri iki gihugu.
wabereye perezida wahoze ari visi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Azarias Ruberwa yongeye kuvuga ku mugaragaro ku bibazo bya politiki bikomeje kuvugisha benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru Bwana Ruberwa yatangaje ko adashyigikiye na gato umugambi wari wo wose wo guhindura cyangwa kuvugurura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko igihe igihugu kirimo ibibazo by'umutekano n'intambara atari cyo kwinjira mu mpaka zihindurwa y'amategeko shingiro. Bwana Ruberwa yavuze ko itegeko nshinga ryo mu mwaka wa 2006 ryagezweho nyuma y'inzira ndende y'ibiganiro by'amahoro byahuje impande zitandukanye zari zararwaniye igihugu. Yavuze ko iri tegeko ryabaye inkingi y'ubwiyunge n'ubuyobozi bushya bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo avuga ko rikwiye kubahwa aho gushakirwa impinduka buri gihe habayeho kutumvikana muri politiki. Uyu munyapolitiki kandi yanagarutse ku wahoze ari Perezida Joseph Kabila avuga ko atakagombye gufatwa nk'umwanzi w'igihugu. Bwana Ruberwa yavuze ko nubwo abantu bashobora kutavuga rumwe ku miyoborere ye, Kabila yagize uruhare rukomeye mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo no kuyobora inzira y'ubwiyunge ndetse no kugeza igihugu ku matora ya mbere nyuma y'intambara. Yasabye ko ibiganiro bya politiki bitashingira ku bwibasire bw'umuntu ahubwo bikubakira ku kubahana no gushakira hamwe umuti w'ibibazo byugarije iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bwana Azarias Ruberwa yavuze ko adashyigikiye igitekerezo cy'uko ibibazo byose byakemurwa n'intambara gusa, aho yavuze ko hakenewe ibiganiro byimbitse hagati y'impande zose bireba kugira ngo haboneke amahoro arambye, kuko imyaka myinshi y'imirwano itarakemura ikibazo na busa, ko ahubwo yakomeje guteza abaturage guhunga ubukene n'ibindi bibazo by'umutekano. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mukiri kumwe natwe, ni munyemere twerekeze no kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Abasirikare babiri b'amapeti yo hejuru mu gisirikare cy'u Rwanda bamaze gusoza amasomo akomeye cyane, n'amasomo basoreje mu gihugu cya Katari. Ni abaofisiye bakuru bagera kuri babiri bo mu ngabo z'u Rwanda RDF, barimo Lieutenant Colonel Christian Mushengezi na Lieutenant Colonel John Bosco Kamuhangire. Barangije amasomo icyiciro cyo hejuru mu bya gisirikare nyuma yo gusoza amahugurwa bari bamazemo amezi 10 mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Joan Bin Jassim Academy for Defense Studies ryo muri Katari. Aya mahugurwa aje agamije kongerera abasirikare bakuru ubumenyi mu bijyanye n'ubushakashatsi n'imiyoborere mu rwego rw'ingabo, ndetse no kubategura kurushaho guhangana n'ibibazo by'umutekano biri ku rwego mpuzamahanga. Uretse amasomo ya gisirikare, aba basirikare banarangije kwiga ururimi rw'Icyarabu, bikazafasha kurushaho kunoza ubushobozi mu bufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare no mu mikoranire n'ibihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Nshuti bakunzi bacu, mwari kumwe natwe rero muri aya makuru, ni munyemerere twerekeze ku musozo wayo. Bashimire cyane kuba mwabanye natwe. Hanyuma rero mwirirwe mugire amahoro n'amahirwe, mukomeze kugira ibihe byiza.